Nou vèd lò, Ah! Wè mè sa? Salgat mwen, hein? Ha? Avec lui aujourd'hui, nous ne pas sortir. Comme la pluie. Gotta go return the truck. Comment? Viens volant. À l'aide. À droite. À celle droite. Hey, this weekend, Bayi should look. We were supposed to go out today, people, but we couldn't go out. Faut nous laver Mathilda tout, oui, mais. Mathilda, c'est l'empile. Du malade, oui. Mathilda malade, man. Faut nous laver le tout. Yeah, we're supposed to go out for 4th of July, for Memorial Day. But it's raining. Pouring rain. Huh? Qui ça? What, Danny? On fil kap touche bel la. Mbade la fe bouya non? Est-ce que la gen l'huile? Loub la gen l'huile la dan? We were supposed to go out today for Memorial Day, but as you guys can see, it's raining. You know, so we canceled the trip. So we'll leave it for some other time. Mouté, regardez une jeune là. Qui va d'ailleurs? Il y a un fil qui est collé. Déconnecté. Faut nous mettre GPS là, oui, mais. Qui ça? Non, pas le qui fil qui est déconnecté. Fil courant. Quittez. On va pas fil déconnecté, nègre. Ok. Maï, vous venez tout encore? On a besoin de zip wrap pour nous faire libre, oui? C'est ça. Bah, figure. Pour que vous sécurisez? Non, c'est pas là, non? Ok. Mais c'est où que vous mettez volant comme ça ou ça? C'est ça. Allez, moi, non?
Start li? Yeah. There you go. What's me là? Kote spray ya? Kote spray? Kat mayin kwe mesye? Shit, vamos tiray tou, vamos tiray. No. Yeah. Ronald di la pre l'oblita, Fritz. Fritz, Ronald di la pre l'oblita. Ronald. Gade kwe sou kade si pou la. Kon pas te nye ap tem nou pa. Kote kache nou patne? Mwaye kache nou la nou de yo? Bay la blid sou sa, oui men. I sal rad mwen. Ya, alem bad men, alem telefon ti la yon. Ya, bon, i pata de la bre. Se mon fle a, oui? Yeah. Tel mon tande. Ale kaka, mnete mwen sou fay la. Super. Hein? What's up there? Ben, sa mwen men elon bal gaz ou de e charge ya fe. E ali le. Ban ba anti gaz. Kwa sa pou mwen? Kwa sa pou mwen? Pou gade son? Kwa sa pou mwen? Pou gade son? Kebel, i toujou live, oui men? Yes, sir. Koute nan? Faut pas la virer, retirer des employés transmission. Ya, la virer là.
Fritz Malé, man. Malé, monsieur. Shit. Oh, fuck me. Alright, people, I'm out of here. See you guys later. There's no... Okay, I'm holding this wrong. There's no, Labor Day celebration. Labor Day celebration ruined because of the rain. It's raining right now, so I'll talk to you guys later. It's pouring rain right now. Kami tell my mouye même I'm back where I'm going, man. Okay. Hey, Fred, press the button for me so I can get out, please. The other way. Okay.